Dobrodošli u moj prvi Minecraft video tutorial za početnike. Pokazat ću vam kako napraviti obična vrata sa redstoneom i pistonima. Sam znao da se ovo može pikati blok. Jedno što vam treba jeste redstone repeater, to vam nije baš puno potrebno, ali ako želite da vaša kao električna energija nešto dođe, redstone bude jača, postavite redstone repeater, a sada pogledajte kako to bude kad je slabija. Znači boja jednostavno oslabi do kraja. I sada tu se postavi na primjer redstone repeater i to sve pojača. Pa da ne duljimo to oko redstona, da ih napravimo. Trebaju vam 4 sticky pistona ili 6, ja stavite 6. Razmak između sticky pistona mora da bude 4 bloka. Trebate bilo kakav blok, znači cobblestone, dirt, bilo šta. Postavite na ivice. Onda tu postavite ovako. Da vidimo radi li ovo. Radi ekstra. Sada ćemo da konektujemo struju sa drugim dijelom ovog, kako bi ga nazvao, ovih vrata, ajde. Evo ovako. Ovako. Ćemo da ovo ne... Ružno mi jednostavno kad ovako izgleda. Evo ovako. Napravit ćemo koji neki put da bude, da ljepše izgleda. Ovdje moramo ovako. Evo ga. Sve ćemo to pokriti da se ne primijeti jednostavno. Onda ćemo provući redstone do ovdje. Nećemo tako. Evo ovako. I evo o čemu sam vam do sada pričao. Jeste to da redstone jednostavno nema dovoljno energije da dohvati ovoliku razdaljinu, pa morate staviti redstone repeater. To ćemo pogledamo tačno gdje nestaje. Evo ga, sad dohvata. Ćemo to malo da uredimo. Evo ovako. Dizajn može biti kakav želite oko ovoga, samo ne smije da prekida, znači redstone redstone mora da ima barem razmaka jedan blok, pošto ako stavite ovako vidite da će se ovo ugasiti, isto vam je kao sa strujom. Kada odvojite dvije žice ugasit će se struja, to jest neće biti struje na drugom ćošku, a na drugom dijelu te stvari što ste htjeli napraviti, a na prvom će biti. Da pokrijemo malo, to izgleda ljepše. Ovako, to ćemo sebe otvoriti. Da i ovo uredimo. Možda ću snimati i single player survival Minecrafta, ali ne znam baš nešto. I nisam nešto za Minecraft, pošto epizoda se može odužiti dugo, tako da uskoro možda i da snimim neki Call of Duty 4 ili dvicu, ne znam tačno koji ću snimiti, ili ću još jedan tutorial. Pa to bi bilo to za danas. Eto, pokazao sam vam kako napraviti jedna lijepa redstone vrata u Minecraftu. Idući put ćemo to raditi sa pressure plateom ili ga sa nagasnom platom.
Nagazno minimum. Zezam se malo. Bit će malo teži, znači zahtijevat će više redstone-a, više ovih redstone repeatera, treba će napraviti redstone torčeve i razne stvari još, pa to bi bilo to za ovu epizodu. Nadam se da vam se svidjelo. Ako vam se svidjelo i naučilo vas nešto, ova epizoda, bacite share, like neki i subscribeujte se naravno. Ćao.